Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tuas ting. Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, itu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini ya sangat spesial sekali guys. Wah, karena di sini itu ya, di sini saya seperti biasa gitu guys, bakal makan ini ya, lalapan guys. Di sini ada kacang panjang, terong ijo, telur dadar, asin tanjan, dan sambal guys. Wah mantap ya. Oke lah, kita langsung aja makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Oke guys, kita cobain dulu ini terongnya ya. Ini sangat kriuk-kriuk sekali guys tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat guys. Ini saya coba ini kacang panjang guys. Tuh guys, pakai cecol. Mantap betul. Udah tuh guys. Wah, suara tong geret guys.
Hmm. Hmm. Wah, enak lah jujur, sumpah. Hmm. Hmm. Wah. Hmm. Wah, kenyang guys. Enakan kacang panjang guys. Hmm. 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 Wah. Hmm. Wah, kenyang guys. Tuas-tuas ting. Hmm. Hmm. Hmm.
Oke guys ya, nasinya udah habis guys. Waduh, dan saya di sini udah agak kuat ya. Bentar guys. Wah, alhamdulillah ya guys ya. Karena udah kenyang guys, mungkin ini buat nanti ya dimakan nanti. Oke lah, videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.